Je suis vivant. Je suis venu pour vous rassurer la sécurité. Ndagusuje nkwifurije byiza ahantu hose ratandukanye inshuti muvandimwe ukurikira ibiganiro byacu binyura kuri mabiro mukunda muri benshi. Nitwa Ajabo Marashindi kumwe n'ikora nizere ko nikora meze neza. Yego meze neza bwana Marakiyawe. Tuje muri aya makuru ageze muri aya masaha. Ubu tuvugana hari umukoloneli w'umurundi wamaze gufatwa n'ingabo za M23. Koloneli Nsabimana yafashe umusirikare ufite ipeti rya koloneli mu Burundi mu mirwano yabereye ahantu bita Imasisi. Anyakuha Nikora tujyane hari Imasisi aho byarangiye hari umukoloneli w'umurundi ucakiwe n'ingabo za M23. Byari bimeze bite muri rusange? Murakoze cyane, reka duhere hari muri kare agace ka Masisi kamaze nako kingana n'icyumweru kibura iminsi mike ya kugira ngo cyuzure harimo haberamo imirwano. Hariya muri Masisi harimo harabera imirwano mu bice byinshi bitandukanye. By'umwihariko mu duce twitwa za Gatoyi, za Mitimingi ndetse n'agace bita Gasenyi. Utu duce turimo turaberamo imirwano ikomeye cyane. Nyuma yuko mu 2023 yari iri mu duce twa za Karehe. Hanyuma abazarendo bakava muri Masisi bakajya gutera hariya muri kare gace ka Karehe. Mu 2023 kabarusha imbaraga. Yarangiza kubarusha imbaraga. Hanyuma noneho bari basigaye muri Masisi bakaba bari bahasigaye ari bakeya. Abo ngabo ni abazarendo, ni FARDC, ni FDLR. N'ingabo z'u Burundi. Basigaye hariya muri Masisi. Bagenzi babo benshi bagiye kurwana muri Karehe. Bamaze gutsindwa hariya muri Karehe, bagenzi babo benshi barakomereka, abandi barapfa. Bamaze gupfa basigaye bamanuka baza gutanga musada hehe muri Masisi. Karehe bari bamaze kubona ko bayitsinzwe. Yego. Hanyuma noneho batangira kugaba ibitero mu bice byinshi bitandukanye. Ariko bagabye ibitero basanga 2023 yo iri maso irabiteguye. Baza guhangana mu mirwano yabaye uyu munsi. Ahantu bita Gasenyi n'ahantu bita Nyamaboko. Aha ni muri Masisi. Yego. Niho uyu mugabo w'umukoloneli niho yafatiwe. Akaba ari muri za force spéciale z'u Burundi cyangwa special force. Yego. Uyu nguyu niho yafatiwe. Yafashwe gute tujyane muri operation yose neza kugira ngo birangire acakiwe? Uyu mugabo yari ahantu bita Gasenyi. Niho birindiro byo byari biri. Noneho hakaba komando yoboye urugamba yari umusikare usanzwe. Oya yari koloneli. Yarayoboye urugamba ni koloneli ni wari uyoboye abo ba special force bari hariya muri kare gace. Bari kurwana hariya. None ari hano Gasenyi we yibwira ko ari buzamuka akajya kwegera muri twa twa za Gatoyi. Akaba ari wahungira muri iya shamba akibwira ko ashobora kuzamuka akanyura hariya za Nyamaboko akazamuka ajya kurwana hariya akibwira ko muri turiya duce twa Nyamaboko tukiri nicyo bita FDLR. Yego. Orowe ntiyakamenya ko FDLR baraye bazirashe mu masaha ya nimugoroba. Kandi urabona FDLR yo zivuyemo. Izo ntabwo zitanga raporo mu kimuri FARDC cyangwa se mu ngabo z'u Burundi. Zivamo zo zigahita zikomeza umusururu wabo bakareba ahantu bajya kugira gute bahungira bajya kwihisha. Bahunga ntabwo babwiye mu birindiro. Hanyuma abagenzi babo bumva ko bashobora kugira gute bashobora kuba bazamuka bakabona inzira hariya muri Nyamaboko. Ngo yagiye nta makuru ahagije afite. Ntayo yari afite rwose. Akiva hano Gasenyi azamuka yerekera muri twa Nyamaboko yaje kugwa muri ambusha. Ageze muri ambushe abasirikare baramucakira yewe ndibigaze banamarasa n'isaso. Bamufashe neza rwose. Bahise batambuka neza abasirikare be benshi bari kumwe batambutse abandi bakeya bari basigaranye bari kumwe babashira chini ya ulinzi. Bamaze kubashira chini ya ulinzi barabacakira bahita babafata n'amaboko. Bati ni mujye imbere tugende nta byinshi. Mwababwiye ngo ni mushira imbunda hasi. Bashira imbunda hasi kugeza ubu ngubu uyu mukoloneli amazina ye turayazi. Ariko uwaduhaye amakuru uri muri 2023 muri turiya duce twa Masisi yatubwiye ngo si ngombwa ko mumuvuga mutangaze ko yafashwe. Ariko amazina ye muyareke. Ati nabanyirawe namubwira ati wakwiyangana twamuvuga. Ati mwareka abanyirawe bakamuvuga ko wabizi ko yafashwe. Nibyo nabyo nta kibazo. Nabyo nta kibazo. Ariko kugeza uyu ngubu uyu mugabo yafashwe bamucakiye baramufite ari mu maboko ya FCM 23 kugeza ubu ngubu ari mu bice bya FCM 23 uyoboye tudashaka kuvugamo. Arimo arabazwa hari ibyo arimo kubazwa yatangiye kwitsobanura avuga ngo mwatubabarira ko ntazongera kugaruka muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Mwambabarira ko ni munde kurangasura mu gihugu cyanjye cy'u Burundi ko intambara nzaba nzivuyemo ko n'igisirikare nzaba ngisezeye
ko tazongera kujya mu rugamba. None hariya urumva gufatwa ni kimwe, none hariya Masisi muri rusange ubundi hari urugamba rumeze gute kugira ngo twumve neza uyu musirikare yarimo afasha abagenzi be kurwana anayoboye urugamba. Imirwano hariya imeze gute ubundi muri rusange kugira ngo tunumve neza nyakuri impamvu yari yanahaje. Imirwano iri hariya imeze gute muri akanya tuvugana mu bice bya Masisi? Murakoze cyane. Imirwano iri hariya irakomeye cyane, kandi imirwano iri hariya iraremereye, kubera ko hariya hari abasirikare benshi cyane. Hari abasirikare ba FARDC, urabizi ko FARDC igira umubare mwinshi cyane. Hari wazalendo benshi, hari FDLR benshi, hari n'abandi babafasha benshi cyane batandukanye. Yego. Bakaba bafite ikikwereka ko baba bafite urugamba ruba rukomeye. Bafite n'ibikoresho byinshi bahawe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uburyo hakoreshejwe imbunda zikomeye cyane. Za Etitu zakoreshejwe bari mu mirwano, za Requirements zakoreshejwe, za RPG zakoreshejwe, za Mota zakoreshejwe, n'izindi mbunda nyinshi zikomeye cyane. Izo zose zirimo zirakoreshwa hariya muri kariya gace. Ariko bari kurwanira iki hariya? Kuki imirwano ihahora? Intego bafite ni iyihe idasanzwe bari kurwanira hariya? Intego bafite kugeza ubu ngubu hariya muri turiya duce twa Masisi nuko Masisi bayikuramo M23 natwe irwaneho, barangiza bakongera bakayigarurira, ikayoborwa n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abambari babo, hanyuma Burundi bugatangaza ko babashije kwigarurira agace ka Masisi. Ukurikije imbaraga barimo bakoresha barwana na strategy bazanye shyashya, ubu ntari ikizere kingana gute cyuko bavanamo M23? Ndakeka hariya gukoramo M23 biragoye, nta kizere kirimo. Ikikwereka ko nta kizere kirimo bwana Marakiya nuko bagenda batakaza uduce bahoranye. Buryo umusirikare bivuze ngo ntago bongera uduce ugatakaza batakaza utundi duce. Uraza kunyemerera no mukanya tukirimo tuganira kuri iyi ngingo, uze kunyemerera nkubwira uduce batakaje kugira ngo tuze gutanga kugira ngo tuze kubijyanisha neza, tuze gutanga neza ishusho y'urugamba ukuntu imeze hariya muri turiya duce. Aho no tugomba kwerekeza sasa kugira ngo twumve Masisi niba batayifata bakomeje gutakaza ibice, nibe batakaje kugira ngo tubyumve neza. Urakoze cyane. Hano muri Masisi bamaze gutakaza uduce tugera muri 4. Utu duce hariho kamwe batakaje ni mugoroba, utundi dutatu badutakaje muri iki gitondo. Hari agace bita Gashovu, hari agace bita Gatugunda, hari agace bita Kabona, hari agace bita Biruta, hari agace bita Kadahundwa. Utwo duce batakaje ubwo bivuze ngo twafashwe na M23. Twafashwe na M23 akaba ari dufite. Kandi noneho ikintu gitangaje, aba basirikare batakaje tuno duce barimo barwana. Hari abasirikare mu minsi yashize twabwiye abadukurikira tubabwira ko hari abasirikare bari bavuye Kisangani. Abo basirikare bakaba bari bavuye Kisangani baza hariya muri Masisi. Baje hariya muri Masisi ariko batangaje ko bataje kurwana na AFC M23, ahubwo baje kurwana na FDLR. Ari abasirikare boherejwe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ba FARDC baje kurwana na FDLR. Kuki se bari kurwana na FDLR kandi basanzwe ari abafatanyabikorwa ba hafi? Ibi ngibi babikoraga kugira ngo bagaragarize amahanga ko bohereje abasirikare babo mu duce turimo FDLR, bagiye kurasa FDLR, noneho bigaragare ko amasezerano basinyanye n'u Rwanda yo gusenya FDLR batangiye kuyashira mu bikorwa. Barayirashe se cyangwa nuko ibyo? Ntabwo bayirashe. Aba basirikare baraje bakigera muri tuno duce bahita bashira ibirindiro byabo mu gace bita Ufomando ya mbere ndetse na Ufomando ya kabiri. Abariho bashira ibirindiro byabo. Mu gihe barimo barwana hariya muri Karehe urabizi ko imaze hafi ibyumweru 2 irimo urugamba rw'umuriro cyane hariya muri kariya gace. Hanyuma none mu gihe barimo barwana hano muri Ufomando wa mbere ndetse na Ufomando wa kabiri, nako muri tuno duce twa Masisi bo bari muri Ufomando ya mbere na Ufomando wa kabiri. FDLR yahise imanuka ibasanga muri Ufomando ya mbere, basanga no muri Ufomando ya kabiri, bahita bihuza bajya gutera noneho muri kano gace nakubwiye ka Gashovu, Gatugunda ndetse na hano bita Kabona, naho bita Biruta na Kadashondwa. Utu duce twarwanyemo babasirikare bari baje kurasa FDLR bafatanyije nico bita FDLR. Bivuze ngo bagiye kuyobya uburari ngo babeshye amahanga yuko bagiye guhasha FDLR atari cyo gihari cyane rwose.
bivuze ngo rero bimwe twavugaga by'uko bashobora kuba bafata iyi Masisi FDLR bivuze ngo ni ibintu bidashoboka, ni ibintu bidashoboka rwose, bari gutakaza ibice byinshi kuruta uko bafata n'ibindi bishyashya cyane rwose. Mu bigaragara wakurikiye cyane urugamba rwabaye mu ijoro ryakeye ndetse na kino gitondo kugira ngo batakaze bino bice byabaye muri kino gitondo no nimugoroba hashize, cyane cyane kwa FDLR na FARDC kugira ngo batakaze bino bice bifatwe na M23. Muri rusange abarashwe bagiye hehe, mbese barashwe mu buhe buryo? Abarashwe izi ngabo zose za FDLR za FARDC za Wazalendo bahunze bava muri utu duce maze kubabwira, bahunze bamwe berekeza muri Gatoyi. Urabona ko Gatoyi barasa nkaho bari baracyayifite FDLR iracyari yabo, nta kibazo, iracyari yabo barayifite. Bakongera bakagira icyo bita Mitimingi, baracyazifitiye ibyo zombi, nitwo duce bahunze berekeramo. Kandi guhungira muri Gatoyi ukongera ugahungira muri Mitimingi egare ko binjiye mu nzira bahunga berekeza mu duce tw'iki twa Warekare. Bivuze ngo aho bari kwerekezaho ntabwo harimo akaga ukurikije aho bavuye. Nahoya ntabwo bari mu kaga n'ubundi bari mu nzira, ni mu bice byabo bagenzura. Kubera ko Gatoyi barayifite nico bita Mitimingi barayifite, nimba babifite bafite n'inzira bashobora kunyuramo bahunga berekeza he muri turiya duce tw'iki twa Warekare. Niyo mpamvu ariho berekeje, niyo mpamvu ariho berekeje. Kandi burya umusirikare nyawe n'urwana ase akavaringa inzira ashobora kunyuramo agira gute ahunga kugira ngo atigote cyangwa se abanze bakamugotera mu gace runaka. Kugira ngo birumvikane neza cyane mu by'ukuri urugamba rwa rukaze cyane rwabereye n'intwaro zikomeye cyane zakoreshejwe mu kurasa, ngira ngo twazumvise neza. Hanyuma tukiri mu bijyanye n'imirwano, ngira ngo hakomeje kumvikana no mu bice bitandukanye cyane mu Minembwe. Tugere mu Minembwe naho imirwano irakaze kuko nabonye tukiri hano aba bantu bahunze berekera Warekare zino FARDC na FDLR na Wazalendo utu duce barimo bahungiramo muri Warekare ntago ari ukuvuga ngo ni Warekare yose bahita bagera muri santere. Buriya nibava hano muri kano gace ka Gatoyi na Mitimingi directement barahita binjira mu gace bita Hombo. Kuki bajya muri Hombo? Iyi Hombo ni muri Warekare, ni mu gace ka Warekare. Niko gace kegeranye nico bita Mitimingi. No kugira ngo umuntu yumve tuvuze ngo yinjiye muri Warekare arashobora kuvuga ngo arinjira muri santere se cyangwa se arinjira muri ari amashamba, barahita binjira mu gace bita Hombo bayirimo neza nta kibazo, barahita bayinjiramo. Mu gihe batakwinjira muri Hombo bahita binjira mu kandi gace bita Kibuwa. Ibyo nibyo bice byabo, nibyo bice byabo byegereye hariya, kandi ibyo bice bifitwe na Wazalendo na FARDC na FDLR. Birumvikana neza cyane. Nari mvuze tukiri hariya kubera ko tugiye muri Kivu y'Amajyepfo. Minembwe dushaka tube tuyisimbutse tube turayizamo nyuma, kubera ko Karehe n'ubundi ifatanye n'iki nayo iragenda igakora kuri Masisi. Twafata kuri Masisi kuri Karehe nayo ikora kuri Masisi, kandi kongera ikagira ikindi gice gikora kuri Warekare. Ngo tugende gake ntaho dusimbutse. Karehe nayo imirwano irakomeye cyane rwose. Yari imeze imirwano yabaye muri Karehe. Hano muri Karehe agace bita Kivoka mama 23 yarakigaruriye. Imaze kukigarurira kafashwe ryari? Kafashwe ku munsi w'ejo. Wazalendo bahita batangira gushakisha uburyo bakongera bagahuza imbaraga zabo, barangiza guhuza imbaraga zabo bakareba uburyo bagaba ibitero kuri AFCM 23 muri kano gace ka Kivoka. AFCM 23 irababona ko bashaka gutana, bashaka kugira ngo babashe kuyitera mu bice irimo. Irabihorera baraza ngo baje kugera hariya muri Kivoka irabarasa. Yabarashe irabakunguta barongera barahunga, ngo barangize guhunga bahita binjira mu gace bita Nziraro. Iyi Nziraro nabe barayifasha, barayigaruriye, bahita binjira muri Nziraro, bahita bahunga kandi berekeza hehe muri Warekare. Urebe abavuye muri Masisi barimo barahunga bafite target yo kwinjira muri Warekare. Abavuye muri Karehe target yabo nabo bafite barimo barahunga binjira hariya muri Karehe gace ka Warekare. Bazahurira niyo mpamvu nakubwiye ati tureke gusimbuka Warekare, tugende gakeya, tugende twereka abantu badukurikiye uburyo imirwano irimo iva muri Karehe, irimo igenda iva muri Karehe ikinjira muri Warekare, nirimo kuva muri Masisi nayo ikinjira muri Warekare. Hanyuma noneho tuze kugaruka twibaze ngo ese Masisi ni turi ku ruhande rumwe n'abavuye muri Karehe nabo bagaturuka mu rundi, ese Warekare ntibazahita bayifatayo? Nicyo turaza kubaza, turaza kwireba rwose. None ngira ngo bino bice byafashwe harimo Kivoka ni ibice bimeze bite kugira ngo abantu badasobanukiye cyangwa se badakunze kumva bino bice mu matwi yabo basobanukirwe ibice bishyashya byafashwe, ni ibice bimeze gute ubundi?
iyi kivoka ifite santere ikomeye apana agasantere ifite santere nini cyane ibamo ibintu by'ubucuruzi by'amabuye y'agaciro banacukura amabuye y'agaciro hari ibinombe byinshi baranahinga harera cyane hari n'ubucuruzi bugenda cyane gufata kivoka biba bifite icyo bisobanura no kwigarura icyo bita kivoka abazalendo bagiye guhungira muri kariya gace ka Warekare inzara irabakubita kubera ko kivoka ni santere ushobora guhahiramo ikintu icyo ari cyo cyose ukabasha kukibona biranahendutse ubwo biba binahendutse kubera n'ibintu byabo bihingira buri ikintu uhinga bwana Marakiya n'ikintu ukura mu kindi gihugu cya kindi uhinga nicyo gihenduka cyane hajemo n'imisoro hajemo n'ibindi ariko iyo ari icyo uhinga ugikura mu murima wawe directement ugahita ukijyana ku isoko mu by'ukuri ngira ngo kumvikanye neza cyane nanone muri rusange kugira ngo hafatwe urumva hamaze iminsi habera imirwano none bitandukanye imirwano imaze iminsi habera niyabaye kugira ngo hafatwe tuno duce aho bitandukaniye cyane nuko ako gace barwaniragamo karashobora kuba ariko gace ka nyuma gute ka nyuma uherereye mu majyaruguru ya Warekare uherereye mu majyaruguru ya Karehe ni ukuvuga ngo uravana muri Nziraro directement uhite winjira muri Warekare ni ukuvuga ngo bakiva muri Kivoka binjiye muri Nziraro Nziraro nayo bayibakuramo bahita binjira mu cyo bita iki muri Warekare ngo amajyaruguru yose bahita binjira muri Warekare ariko bakinjira muri Warekare naho buriya turacyarimo abaturage batuye muri Warekare bo mu bwoko bw'abanyanga abo bita abahundi bariya bahise batangira kudekarara badekarara iki babwira abazalendo hafi bariya abazalendo buriya barwana hariya muri turiya duce ni abarwandafone hafi ya bose bavuga ururimi rw'ikinyarwanda barababwira ati muri za oya no muri Masisi hose hafi ya bose bariya abazalendo bose bariya bumva ba Kigingi bariya bumva ba Mutayomba ba Macano ba Jamari sibyo bariya bose nabavuga bariya bita bajire murumba bariya bose bavuga ikinyarwanda ntabwo ari ukuvuga ngo bavuga izindi ndimi bakigera hano muri Warekare bano banyanga na bano bahunde ibo nyine bavuga igihunde bakavuga n'ikinyanga izo ni indimi zabo bahise bababwira ati uduce twanyu mwaradutakaje Karehe mwarayitakaje Masisi mwarayitakaje ntabwo dushaka ko Warekare muza kuyirwaniramo nimusubire mu bice byanyu muvuka kuki bavuze gutyo ubwo ngubwo nuko bazi ko ibice byose barwanyemo babitsinzwemo nta resistance nta nsinzi bigeze bakura muri biriya bice ngo ntabwo bashaka ko imirwano ikomereza muri Warekare ntabwo babishaka ibo barababwira ati mwebwe nimukomeze mugende muhunge mujye mu mashyamba mutuvira ahantu hacu twebwe 23 nibagera aha ngaha twebwe turabakomera iki amashi twebwe turabaha iki amashi turabaha ikaze twebwe tubaha iki amashi ariko nimuvuga ngo murahanganira hano muri kano gace biratuma natwe bamwe mu baturage twishora mu rugamba cyangwa se 23 izaza ikadufata nk'abafatanya cyaha banyu bayirwanya bagashyikira mwebwe atariko twebwe turababwira ngo nimuvangaha nimutambuke mugende mutuvire mu bice byacu tugize gute tuyoboye ubusanzwe hano muri Warekare hasanzwe harimo ingabo za FARDC hariya muri Warekare hari ingabo za FARDC zirimo ariko nibo bahagenzura muri santere ya Warekare hari FDLR nyinshi hari Warekare n'ikibuga cya Pinga buriya kiba hariya muri Warekare cy'indege kirahaba gito cyane kiriya kibuga cya Pinga gikontororwa na FDLR ni naho bashyizemo ibirindiro byabo ibirindiro ni ibyabo nibo bahakontorora hariya n'imisoro hafi ya yose ariko urumva harimo ikibazo urebye bivuze ngo imirwano igiye kwerekeza muri Warekare Warekare angana mu ntara y'amajyaruguru ni muri Kivu y'amajyaruguru yego bivuze ngo imirwano dushobora kubona yageze muri Kivu y'amajyaruguru muri Warekare ukurikije niba basa naho bambutse bayinjiyemo kandi yaduye bajyahungiyemo aho ngaho bivuze ngo bashobora kwamusanga bagakomeza kumwirukasa nabyo birashoboka buriya kamwereka ikindi kintu kigiye gukorwa Masisi igiye kuba tombe yose ukurikije iki shingiye ukuntu barimo bagenda bava mu bice byinshi bitandukanye bari bamaze igihe barigaruriye kandi ibi bice bari barimo 23 yigeze kubyigarurira byose ariko nabo bazana imbaraga baza kurwana barabyigarurira bari bayimazemo karibu nk'ukwezi n'ibindi kizi za Mitimingi za Gatoye na za Kazinga izi ngizi bazimazemo igihe kirekire bazigenzura FARDC FDLR wazarenda ariko none kuba barangije gutakaza bino bice byari imbere byabafashaga gukora protection ni kimwe kurinda aho barindiraga biriya bice bakaba barangije kubitakaza Kazinga yo kuyigeramo barayigeramo Mitimingi barayigeramo
ndetse n'agace bita Gatoyi barayigeramo. Ese ni ukura nko mitimingi ugakuramo Gatoyi Masisi hazabasigaye. Urebye nta n'igisigaye aho. Biboye barayigaruriye. Hazabasigaye. Bazaba bavuye muri Masisi yose bahite bahunga, noneho ingabo za M23 ziri muri Masisi tizasigara zicaye muri Masisi nta mwanzi urimo. Bazahita bazamuka bavanse bave muri Masisi bahite bataka icyo bita iki Warekare. Hanyuma n'abava Karehe noneho nabo bahite bataka, bamwe bahituruka ku ruhande rumwe abandi bahituruka ku rundi, kandi Masisi na Karehe n'ubundi hari uduce M23 imaze iminsi ifitemo ku duce bitwa twa Minjenge baradufite atumaze Minjenge n'ubundi bivuze ngo ntabwo iri muri Karehe muri Karehe bayirimo n'umuntu basanzwe bayirimo. Hari ibindi bice byinshi bafitemo hariya muri Karehe. Nimba hari abazaba bayiturutse uruhande rumwe abandi bagaturuka urundi n'abandi bari bayisanzwemo, ndetse n'iyo Minjenge iruhande rw'ikibuga cy'indege kiriya cya Pinga banakirwaniyemo igihe kirekire bashaka kugifata ariko kirabananira. Kandi bundi M23 target yabo ni ukwigarura kiriya kibuga cy'indege cya Pinga. Impamvu bashaka kukigarura baragishaka kubera ko nicyo gihagurukiramo abasirikare bavuye muri turiya duce twa za Kalemi bagiye kurwana muri turiya duce twa za Masisi na Warekare na Rubero. Indege irabazana ikabageza kuri kiriya kibuga cy'indege cya Pinga bakavamo. Ni ukuvuga ngo bafashe kiriya kibuga cy'indege nta bundi buryo bakongera kubona bwo kudeployinga abasirikare hariya muri turiya duce. Bivuze ngo intego yabo ni ugufunga ikibuga kugira ngo hatongera guhagurukiramo abasirikare b'umwanzi bajya mu bice bitandukanye mu kurwanira muri icyo kintu basa nkaho bagamije niba ariko tubyumvise neza. Ngira ngo mu byumvikana urugamba rukugenda rufata indi ntera ku buryo abantu benshi batabitekerezaga. Ngira ngo ibyo byose biri kumvikana, ariko ruvuze uti bashaka gufata Masisi. Kuki Masisi wende bashaka kuyifata? Masisi bashaka kuyifata kubera ko ni uduce twabo. Bariya M23 bundi igitangira kurwana agace yigaruye ka mbere twabonye yigarura Bunagana irongera, ariko Bunagana ntabwo ari territoire. Bunagana irabarizwa muri Rucuru. Baragaruka bahita bakubita Rucuru yose bayikuramo, bahita bakubita Masisi. Ariko Masisi kuyikubita barimo batagetinga kugira ngo babashe gukuramo umwanzi, harimo umwanzi mwinshi cyane, harimo n'abarundi benshi cyane. Masisi akaba ari nayo ifite uburiye ubutunzi bwinshi cyane kuruta Rucuru, kuruta Warekare, kuruta na Rubero, kuruta na territoire yingiye iri hano hafi ya Nyiragongo ni territoire y'iki ya Goma. Masisi irazirusha ubutunzi kubera ifite Rubaye iri muri Masisi. Niyo mpamvu bashaka Masisi cyane cyane kugira ntujye ubona n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abazarendo ntubona nabo iyo baje kurwana ntibajya bataka, bajya basiga Rucuru, ariko barashaka aramuye gacere ari muri Rubaye. Kandi niyo bashaka kurwana haya muri turiya duce ntabwo barwana basatira centre ya Masisi cyangwa territoire, barwana basatira ikinombe cya Rubaye. Aramubuye ni imari ikomeye cyane amahanga yose abashaka cyane rwose. Niyo mpamvu ngira ngo irumvikana neza cyane. Urumva mu by'ukuri twari tukiri gukomoza ku mirwano ikomeye nubwo dukomeza kwigarukaho, ariko mu bice bitandukanye na Minembwe twari tumaze kuvuga ko imirwano ikomeye cyane mu bice bitandukanye, ariko hari imirwano yabereye kwa Murima hafi ngaho. Imirwano yabereye hafi yari imeze gute muri rusange? Urakoze cyane. Mireka tujye muri Minembwe yose. Minembwe yose tugiye kuyijagata tubabwira uko bimeze, niko biteye rwose. Tugiye kubanza guhera mu gace bita Rugezi. Imirwano yatangiye muri kara gace ka Rugezi hari yashize karibu nk'amezi abiri yari yagiye kuzura. Muri Minembwe nta saso ryumvikana. Ariko ku munsi wo kuwa kane amasasu yumvikanye mu duce twa za Rugezi. Katugende gake kuki hamaze igihe nta cyumvikana, ni umutuzo ni iki? Nuko hahoze hari ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ingabo z'abarundi FDLR wazarendo. M23 iza kubakura muri turiya duce twose irabirukana. Bahitamo kutongera kurwana se? Bahita babirukana babageza kure cyane. Noneho bibasaba ko babanza gutekereza uburyo bagomba kongera kugarura iki urugamba. Bakabona guhangana. Noneho barangije barongera barikusanya. Niyo mpamvu batarwanaga muri iyi minsi. Muri iyi minsi niyo batarwanaga bakomeza gusheringa. Yes. Niho dukomereje. Hanyuma noneho tugiye guhera mu duce twa za Rugezi. Rugezi kuwa kane batangiye barwanira hakurya ya Rugezi, ni mu misozi iri kure cyane. Imbere iyo misozi akaba ari ahantu bita Kuwihene. Kuwihene? M23 natwirwaneho baza kuba bakura. Barabirukana babageza ahantu bita Nyakirango. Bamaze kubakura muri kano gace ka Nyakirango, ejo barongera baraza baza kugira gute kubatera. M23 ibakoraho itibamanura umusozi Nyakirango, bagera mu mugezi, irabambutsa umugezi, baraterera bagera ahantu biti Musufe, bava Musufe. M23 bari inyuma irakomeza irabirukankana ibageza neza ahantu bita Inagatete.
hose ibagenda inyuma birukankana ibagenda inyuma ibirukankana ibageje aho biti n'agatete bwije ariho igeze irahafungira irahazitira ngo batagirongera kubarwanya yego maze kuhafungira abazare no mu gitondo kare kare FRDC FDLR nabo bahita bavuga bati reka twisuganye turebe uburyo tuza kugira gute tuza kugaba ibitero hariya muri kare ya gace bahita baza kugaba iki ibitero mu gitondo cya kare ibi turi batuvuga ni iby'uyu munsi muri iki gitondo twabanje kubabwira kuwa kane kugira ngo utarabyumvishe kuwa kane abyumve no kuwa gatanu ko byagenze tubone kwinjira noneho uyu munsi niko bimeze rwose hari n'agatete mu gitondo kare kare babyuka babasheringa babyutse babasheringa mama 23 naho yabakozeho bahise bamanuka hari ahantu hari umurambi ikibaya mu kinyarwanda byumvikana yego cyo kibaya bahise bakimanuka baterera agasozi aho barimo babasheringira barabamanura bamaze kubamanura kugeza ubu ngubu mama 23 ndirava kuri ako gasozi ariko abo bahanganye ibo barangije kugera mu gace bita ngo ni agace bita ngo ni Kadego ako gace barangije kukageramo kugeza ubu ngubu niho bagize gute niho bafungiye kugeza ubu ariko ntabwo barimo bakarwaniramo ntabwo barakarwaniramo ariko urumva aho baraye bahabakuye kera barangije kuba bakura mama 23 irangije kwigarurira kari agace kose kitwa inagatete kandi mu minsi yashize inagatete bari bayigaruriye baza kuyivamo basubira inyuma kugira ngo bajye mu bintu by'imishikirano ariko ubwo wabagabye bitero bongeye bigarurira kari agace kiki ka Kadego kafashwe uyu munsi nako kafashwe uyu munsi Kadego ndi barayigarurira cyo bigaruriye cyose niki ni nagatete none nibwo yamaze gufata yabaye tombe kabisa hano mu minembwe saho gusa hari imirwano ngira ngo no mu bice bitandukanye birimo arugezi naho ntabwo byoroshye cyane hari aho bihagaze bite muri rusange urakoze reka duhere muri biriya bice bya za rugezi kugeza ubu ngubu rugezi iyi mirwano yaberaga muri turiya duce twazana agatete niyo yari ivuye rugezi irakomeza ahubwo reka tujye muri tuno duce bita kwa Murima hano kwa Murima harimo kubereye ibitero bikomeye cyane ariko kwa Murima kuki hakomeza kuba ibintu kandi bimaze igihe bivugwa mu minsi kiza haranabaye ibintu byo kubatombe bigasa n'ibihagaze kuki bikomeza kugaruka hari kwa Murima habatombe ariko buriya kwa Murima nta muntu ubamo yego ariko kwa Murima ni umusozi witwa kwa Murima nyine ni umusozi witwa Mulima mu Giswahili ni umuntu wose yitwa gutyo barahamwitirira oya ni umusozi witwa Mulima Mulima ni mu Giswahili Mulima umusozi ni umusozi nuvuga ngo kwa Murima hariya ari AFCM 23 natwirwaneho ntabwo bahafite ari gisirikare cya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo nabo ndi bahafite kubera ko hariya kwa Murima udafite icyo bita Nyaruhinga ntugire icyo bita Mukoko ntugire icyo bita Bicumbi ntugire icyo bita Nyamabugumu hara kwa Murima ntiwahaba kubera iyo misozi iri hejuru yo kwa Murima gutya hafi ya yose kwa Murima hasa no hari hasi ni hasi ntabwo kwa ngo hasi urabona izi ndebe twicayemo yego twega turi hejuru mu musozi kwa Murima ni hano hasi ni nk'ikibaya ni ikibaya ni ahantu hari ikibaya kigoswe n'imisozi ku ruhande gucyari Nyaruhinga hano gucyari Mukoko hano gucya hari Bicumbi hirya aho hari za Pwenzera none se wambwira ngo hariya wahaba gute utafite no kuvuga ngo uvuze nk'ingabo za leta zivuze ngo zirajya hariya mama 23 yabasheringa mu masegonda bakahava birumvikana neza mama 23 ivuze nayo ngo reka tumanuke tujyara kwa Murima ugomba kujyara kwa Murima warangije gufata icyo bita Kananda imbere yaho warangije kuhafata niyo mpamvu hariya kwa Murima nta basirikare babamo nta n'abaturage babamo bose barahunze ujya wumva Rugabo iyo avuze arakubwira ngo kwa Murima ntituhafite tuhakorera patru gusa n'ingabo za leta nabo ntibahafite bakora patru gusa bacunga umutekano waho gusa cyane rwose bakora patru bakongera bakazamuka hejuru mu misozi nese guki bakora patru kandi batahafite ubwo nyine ni ukuvuga ngo n'ingabo za leta ntibarimo babisobanura ko reka turebe ko hari ingabo za leta zishobora kuba zashema yego aho niho bita kwa Murima hanyuma none hano kwa Murima naho ku munsi w'ejo ko byagenze bashakaga kurasa hariya kwa Murima ariko bashakaga kurasa ingabo za leta bari bagenze ibitwaro ku gasozi kari nko hakurya gutya bakita ngo ni Abala ako gasozi niko bagenze ibitwaro intwaro ziremereye bakumva ko bagomba kurasa kuri kariya gasozi bakumva ko bajenga ibitwaro hariya bakarasa aho bita kwa Murima basheringaga kwa Murima basheringa kwa Murima bakabona ntibiri gukunda
bazi ko nta basirikare barimo noneho barabyimura babizamura haruguru batangira gusheringa hehe Nyaruhinga mu ishyamba bagatangira gusheringa hehe Mukoko aho bita Pwenzero nta kompara ryahagera riri aho ngaho kubera ko ari kure ni kure rega hariya ni kure kwa Murima na Pwenzero ni kure Pwenzero kugira ngo uve kwa Murima ugere Pwenzero ni ahantu ugenda n'amasaha 3 uri mu ishyamba gusa ni kure gusa ariko Pwenzero buriya niho afite umuhanda ni uvanga umuhanda uva Baraka ukagera Fizi ukagera muri Minembwe unyura muri iryo shamba rya Bicumbi ari ryo rihingukira hehe Pwenzero ni no muhanda route bwegera Pwenzero niyo route principale uvamo ushobora kuva na Baraka urumva urashobora kuva Baraka uwo muhanda nyabagendwa munini cyane uretse no kuvuga ngo Baraka urashobora kuva Bukavu ukambuka hariya Kamanyola ugatambuka ukinjira Uvira ukava Uvira ukagera Baraka Baraka ukagera Fizi ugatambuka Mboko ukagera Kananda ugakata mu kuboko kw'ibumoso ukari ku muhanda werekeza Rurimbi directement ugahita ugera aho ngaho kwa Murima ugahita ukomeza umuhanda wo mu kuboko kw'iburyo directement ukinjira mu cyo bita Bicumbi neza ugahinguka ahantu bita Pwenzero ariko ukiraho kwa Murima hari akandi kayira kari mu kuboko kw'ibumoso urazamuka nyine ukaza guhingukira muri ya shamba ndimo kukubwira barimo basheringamo rya Mukoko none hano hantu kwa Murima uratubwira uti hamaze iminsi nta muntu runaka uhagenzura none kuki yongeye ku imirwano yabayemo ni ukuvuga ngo iyo abazarendo basherinze mama 23 ikamanuka nabo bahita bava Kananda birukanga kugira ngo batadutanga hehe hariya kwa Murima ni nko kugira ngo twahurire ni tere de guerre ni tere y'imirwano ariko bose ntawubamo bamwe urabona nkaha naringize ngo ari bo mbyereka ariko nereka abantu badukurikiye ni ukuvuga ngo bamwe bari mu musozi uri hakurya abandi bakaba mu musozi uri hakuno hanyuma noneho hagati yaho hakaba ikibaya icyo kibaya nta muntu ugituyemo nicyo bahuriramo bakagira gute bakarwana kugira ngo mama 23 be muri kiriya kibaya nuko ibakura muri hariya bari kwa Kananda ikibakuremo ibone ko install ibirindiro byabo kwa Murima hanyuma noneho nabariya kugira abazalendo kugira ngo bahabe nuko bagomba kurasa ingabo za FCM 23 ziri muri turiya duce kwa Mukoko Nyaruhinga ndetse na hariya Bicumbi none se ubundi ubwo kuhafata kwa Murima niba ari uko hameze ubwo hafata wese niba ari ahantu hari munsi hitaba mu kibaya ubwo singira ngo iyo misozi hakikije bamujya hejuru none bakamurasa oya uko nabwiye kuhafata ntago ari ukuvuga ngo kwa Murima ugomba kuhafata gutya gufata kwa Murima ugomba kwa advancinga nimba ari mama 23 ivuye hariya iri ifite ibirindiro igomba guhita advancinga hariya kwa Murima directement igakubita Kananda iciye hagana hehe kwa Murima ikubise Kananda kwa Murima baba hafashe ikubera ibirindiro byabo baba babigenze cyangwa baba babishize imbere yo kwa Murima nicyo bisobanuye kuhafata cyane icyo bisobanuye kuhafata ariko mu gihe batafata Kananda kwa Murima ndi wahafata bivuze ngo iyi mirwano iri kuba ni iyo kurwana kugira ngo buri umwe atahafata cyangwa se undi ahafate mbere y'abandi cyane rwose ariko kuhafata yafite point strategique point strategique iriya misozi barimo niyo ifite point strategique niyo bari kurwanira niyo bari kurwanira hanyuma noneho baza bakomeza kurwana hariya muri turiya duce hariya baraharwana kwa Murima ingabo za mama 23 ziza kubamanura zibakura hariya kwa Murima zihita zongera zimaze kuhafata zihita zongera zirazamuka zisubira hajya muri ya misozi yabo nabo abazarendo nabo bahita bongera basubira muri ya misozi yabo harya barwaniraga hari gutyo nabo bararwana bamwe bagasubira inyuma nande bagasubira inyuma cyane rwose abyumvikanye neza yego twinjire mu gace bita Mutambara iyi Mutambara ni umugezi yantake kugira ngo abantu babashe kubyumva neza iyi Mutambara irimo ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo irimo Azarendo irimo FDLR hano habaye ikintu kidasanzwe kimeze gite basenye ibiraro by'uyu mugezi bisenya gute se bakambuka bati ntago tuzi ukuntu bari bwambuke niba batinye ngo mama 23 igiye kugera hano muri tuno duce ibiraro bahise babisenya nabo se nisi bafite ubwato nibura ntabwo ari ubwato Mutambara ntago ari nini cyane ni ntoya ariko bahise basenya ibiraro byabo noneho no kwisenya ubu ni ku mpeshi cyangwa se muki urabona ko ku mpeshi amazi aba yabaye make yabyanga byakunda yego bivuze ngo watambuka cyangwa se kuvogera niko babyita mu Kinyarwanda nubwo utavogera urashaka no gukoresha ingunguru
ingunguru buri urazikoresha ugatambuka mu mazi nta kibazo cyane rwose, ingunguru urazikoresha. Mm. Hanyuma noneho Wazalendo, FRDC, FDLR barimo barashinja mama 23 ngo nibo basenye kiriya kiraro cya Mutambara. Nyakuri cyashingwe nande? Ntabwo turamenya bagisenye, ariko biri kose wagisenye n'ufite ubwoba bw'uko yaraswa n'umuntu cyane. Ibigaragara baravuga ngo cyasenywe n'amadrone, ngo ayo madrone niyo yasenye ikiraro cya Mutambara. Hari ibimenyetso byagaragaye se by'uko drone zagisenye? Biragaragara, hari imodoka zaharasiwe, harashwe imodoka ebyiri zande z'abarundi. Izo modoka ebyiri z'abarundi nako zarashwe nimugoroba, ntabwo ari uyu munsi, zarashwe nimugoroba, zikaba zatikiriye hariya zarimo abasirikare, ariko babarasira hejuru y'ikiraro cya Mutambara, ariho bari bageze. Umuvugizi wa 33e Legion Militaire ya Kongo, uwo bita Rigani, yahise atangaza Lieutenant Rigani, bira kuvuga umusirikare udashizeho ipete rye abari ikibazo, ntacyo bitwaye. none ahita atangaza aravuga ngo mama 23 irasha abasirikare b'u Burundi irangije irasikirara. Niko yese avuga, niko yahise avuga. Lawrence Kanyuka nawe ahita atangaza ati igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kivuyemo kirasha abasirikare b'abarundi, ntago tuzi icyo bapfa, barangije bahita basenya n'ikiraro. Harimo kwitana ba mwana, gusa ntiturabasha kumenya eske kiriya kiraro ni bande bagisenye. Turaza kuyatuza neza tumenye nyakuri habaye kininde uwakoze ibyo bintu. Ngira ngo dukomeze n'ibi byavuzwe ahangaha muri rusange ni byinshi cyane, ariko noneho mu bice bitandukanye birimo Masisi hari imirwano. Hanyuma tugikomeje, hanyuma noneho mama 23 kugira ngo ibashe kurinda biriya bicirimo, hari ibice igomba kubanza gufata. Kuki igomba kubanza kubifata? No kugira ngo ariho bakorera ubwirinzi bw'ibyo bice bindi bafite. Ni ibihe sasa? Ibice bagomba kubanza kurwana bakabyigarurira. Ndakubwira axe nyinshi. Axe yo mu majyaruguru ya Minembwe, ariyo haherereye za Pwenzero na za Mukoko za Nyaruhinga no kwa Murima, bagomba kubanza kurasa agace bita Kirumbi, bakarasa icyo bita Kanguri, bakarasa aho bita kwa Murima, ariho twavugaga, bakarasa icyo bita na Kiheri, bakarasa icyo bita Mutambara, bakarasa icyo bita Bibogobogo, bakarasa icyo bita Tubuki, bakarasa icyo bita Abala, twahavuze ariho nakubwira bari bagenzi birindiro, bakarasa icyo bita Kananda, bakarasa icyo bita Mboko, bakarasa icyo bita Kasanga, bakarasa icyo bita mu ishyamba rya Ndo. Bino bice nibo mara kubirasa mu gihe batakwigarurira bino bice cyangwa se bimwe muri byo, ibitero bizakomeza bigire gute, bazakomeza bagabeho ibitero. Mu gihe bamara kubifata noneho byaba bivuze iki? Byaba bivuze ko Fizi baba bayifashe, kubera bino bice byose muri Fizi baba bayifashe na Baraka baba bayifashe. Ibi bice byose ngubwiye biri hejuru ya Baraka, biri no hejuru ya Fizi. Ukurikije uko urugamba rumeze buri munsi urarukurikira, ubona byasaba iki cyangwa se ubona hari urugendo rungana iki? Nta rugendo rurerure rurimo, buriya kuva aho mama 23 ifungiye no kugera muri Baraka, nta hantu ushobora kugenda n'amaguru utagenda amasaha 8-9 n'amaguru. Gusa sinashobora kwabara ibirometero kubera ko hari hamwe hagiye haba imisozi gutya, ahandi hakaba amasaha 8 ni makeya ku muntu ugifite imbaraga cyane rwose. Noneho nk'umusirikare, umusirikare ashobora kuhagenda nk'amasaha cyangwa amasangano, ko n'abasirikare iyo bagenda, abasivile bakunze kugenda ku zuba, ariko abasirikare ntabwo uzabona umusirikare ugiye gutera ugenda ku zuba, bagenda ijoro, kandi urugendo rw'ijoro nibwo rwendeka cyane kuruta urugendo rw'amanywa. Hanyuma bano bose barimo batera hano bakomeza gutera muri bino bice biyobowe na mama 23, aba nabo dore uduce barimo bavamo, barimo barava muri Uvira, muri Fizi, muri Baraka, muri Mboko, muri Kananda, muri Rurimba, muri Kirembwe, muri sekiteri ya Rurenge. Niho bari kuva bajya gutera, niho bari kuva bari gutera. Hanyuma noneho aba bateye muri tuno duce twa za Rugezi, kugira ngo Rugezi nayo ituze, nuko nawe ifite uduce igomba kwigarurira. Tumwe barangije kutwigarura, yego, harimo tuhe bagomba kwigarura icyo bita Gasiro na Gatete bayigaruriye, Kadegu ntibarayigarura, bagomba kuyigarurira, ndetse na Mirimba bakayigarurira. Icyo gihe Rugezi yose izahita ituza, nicyo bisabwa. Hanyuma bakongera bakigarurira icyo bita sekiteri ya Rurenge,
kubera sekiteri ya Rulenge itanga musada mu bice bitatu. Itanga musada muri Rugezi, igatanga musada no mu baturutse hariya muri Rulenge, ndetse ikanazenguruka igatanga musada mu baturutse mu majyaruguru ya Minembwe, ariho muri kariya gace kiki, muri kariya gace kaza Pwenzero. Byumvikanye neza cyane. Muri masi twavuze ku bice byafashe n'uba twabigarutseho. Ahubwo noneho dukomeze turebe muri rusange, hari abantu batandukanye cyane se abasirikare benshi bo muri FDLR byamaze kumenyekana inshingano bafite muri Kongo cyangwa se muri FARDC. Bano barwanyi bo muri FDLR niki cyamaze kujya hanze ku nshingano bakora cyangwa se niki bakorana na FARDC muri rusange? Urakoze cyane bwana Marakiya. Ibi ngibi akenshi twagiye tubigarukaho. Tuvuga ngo FDLR ifatanyije na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko ntibabyemere. Abantu ntibabyemere. Njyewe nakoze ubushakashatsi. Vugana n'abantu bari muri za Minembwe. Vugana n'abantu bari za Kinshasa. N'abandi benshi batandukanye. Yewe hari n'umu FDLR uheruka gutanga ubutumwa, sibyo? Avuga bamwe mu bayobozi ba FDLR bakorana na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Radio yakoresheje sinyivuga si ngombwa. Ariko we abashyira hanze. Abashyira hanze. Ubu nanjye ndabafite hano. Hanyuma abo ngabo naba bakurikira. Hariyo Koloneli Karateka. Uyu nguyu Koloneli Karateka ni koloneli mu ngabo za FARDC. Akorera Masisi, ni harwanira, ni urwana ahantu bita Mitimingi. Uyu nguyu avuka hehe? Avuka muri Cyangugu. Yego. Azwi ku izina rya Mugisha. Cyangugu yo mu Rwanda. Cyangugu yo mu Rwanda. Apana Cyangugu ya Karehe. Hanyuma akabo bita Nsengiyumva. Anakreti. Uyu nguyu ni koloneli nawe, ni koloneli. Yego. Uyu akorera Kinshasa. Akora muri Demiap. Demiap ubona kuvuga? Demiap niba abasirikare baba intelligence bashinzwe kubaza umusirikare ukekaho icyaha. Bashinzwe ubutasi. Ni ukuvuga ngo nimba baguketse ikintu. Uri umusirikare. Baraguhamagara ubazwa n'aba ngaba bari mu wo bita Nsengiyumva. Ubwo ni nk'urukiko rwa gisirikare bakoramo. Ni nk'urukiko rwa gisirikare ariko rutari ntabwo ari kuvuga urukiko kandi. Ibo nibo bakubaza barangiza kukubaza bakabona kugushikirizwa yego. Nabagenzacyaha ba gisirikare. Nabagenzacyaha ba gisirikare. Nicyo bita Demiap muri Kongo. Yego. Uyu nguyu akaba yikoreramo ari muri Kinshasa. Amazina ye nyine ni Nsengiyumva Anakreti. Hakongera akabo bita Koloneli Rucyahana. Jean Baptiste. Uyu nguyu yakuriye polisi muri Lubumbashi. Akuriye polisi mu ntara ya Lubumbashi. Ni umu FDLR. Rucyahana Jean Baptiste. Akuriye polisi. Y'igihugu muri Lubumbashi. Uyu nguyu nawe ni umu FDLR. Hakabo bita Koloneli Mbango Mbao. Ariko uzi ku izina rya Kinyarwanda Kuradusenge. Niryo zina rya Kinyarwanda ziwe. Uyu nguyu ayoboye ni koloneli uyoboye muri Beni, ni ushinzwe ikibuga cy'indege cya Beni. Aba bose nkubwiye izi ni ingero zifatika zigaragaza ko FDLR ifatanya n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bo ntibabyemera, barabihakana bakavuga ko FDLR badafatanyije. Izi ni ingero tuba twateguye ni zimwe mu zihari kuko ni nyinshi. Ni nyinshi cyane kubera ko tuba dufite umwanya mutoya. Izi aba ari zo ngero tuba twateguye kugira ngo mubyumvikana. FDLR yamaze gucengera cyane muri FARDC no muri Kongo mu butegetsi indani. Kuko mu byumvikana inshingano nk'izi zirakomeye ko nakuriye polisi mu gihugu kandi ari inyeshyamba ni ikibazo. Mu byumvikana ko amaze gucengeramo neza mu buyobozi kubatandukanya na FDLR birashoboka, bisaba iki? Bariya kugira ngo batandukane na FDLR na FARDC ni ubushake bwa Kongo. Kongo yabigizemo ubushake bya Kongo, bishatse byakunda. Ariko Kongo nayo ntiyabigiramo ubushake ngo bikundire nk'uko babishaka. Ese buri utarajya kure iramutse bishatse kubatandukanya ko ifite amabanga menshi ntabwo yazabahinduka. FDLR n'ubundi yabarasa. Ngo FARDC yitandukaje na FDLR n'ubundi byabyara ikindi kibazo. Byabyara ikindi kibazo. Kandi ikindi ugomba kumenya, wari ko FDLR igira uruhare mu gushiraho bamwe mu badepite bayihagararira. Yego, irabafite mu nteko ishinga amategeko ya Kongo.
niyo mpamvu navuze ngo kuba FDR yatandukana na FARDC ni ikintu gisa no kigoye. Kiragoye, ifitemo n'abantu bayivuganira mu nteko ishinga amategeko. Ari nabo bantu bari mu nteko ishinga amategeko ari bo bayihesha iki umwanya. Ubu nagwa n'ingero. Ngwe n'ingero. Umugabo bita Jean Bosco. Sibyo? Sebishimba. Si umusenateri. Uyu nguyu kandi ajya kwiyamamaza. Ni FDR. Ajya kwiyamamaza. Uyu nguyu yashizweho na FDLR. Ni na FDLR mu amafaranga yakoresheje mu kwiyamamaza. Hakajyaho bita Safari Nyagatare. Uyu nguyu ni umu FDLR. Ari mu nteko ishinga amategeko ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ukaje bita Jacques Gahizi. Uyu ni umu FDLR. Ari mu nteko ishinga amategeko ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hakajyaho bita Justin Bitakwira. Ni wariya Uvira. Arazwi cyane. Arazwi Bitakwira. FDLR niyo yamuhaye amafaranga yo kugira gute kugira ngo abashe kwiyamamaza. None wavuga ute ko badafitemo ababahagarariye mu nteko ishinga amategeko? Niba undi kuvuga ngo baramutse birabavuga ku munwa ngo FDR ntayihari cyangwa se ngo bazayisenya. Baramutse biyemeje ngo tugiye gusenya FDR. Ntibyagira ingaruka ku butegetsi bwose. Cyagira ingaruka erega. Babagiye kubashora mu rundi rugamba ruremereye. Baba bigiye kwisenyera igihugu muri rusange. Cyane rwose babagiye kwinjira mu rundi rugamba ruremereye. Bivuze ngo kuba yisenyera bisa n'ibidashoboka rero. Ubwo ntabwo bigeze bayisenyerega. Ni bande se ubwo dutegereze kubona FDR na FARDC bakorana igihe kirekire cyane. Baracyakorana n'ubu ngo barimo barakorana kandi n'ubu ngo barafashanya nta n'ikintu na kimwe cyazabatandukanya. Byumvikanye cyane niko reka zirezanga aya makuru. Urakoze cyane bwana Marakiye. Nshimiye abantu bose banye natwe muri aya makuru muri iyi saha twari tugezemo. Mwakoze cyane. Nshimiye Nikora muri aya makuru none nawe yakoze cyane. Mwese mubwira ngo muri muhaye muronke ibiganiro byacu birakomeza. Nitwa Ajabo Marashamwe Nikora muhaye muronke. Sawa sawa. Imboni TV, imboni ya rubanda.